Kuma riria murimu wa COVID-19 waingirire bururi-ini, miturire ni cenjetie na andu magatungana na mathina maingi materigiriire. Kumana na mathina maya, micii miingi ni ihutitio na njira nene na gucungiriria ngucanio cia micii kuongerereka makiria. Wongerereku uyu niguo utumite maabitha watho kaunti-ini ya Kitui moe ikinya ria kwaraniria na ikari a gicigo giki igeria-ini ria guthairira micii ihote kwirugamia. Wakati ulizidi kwa sasa hatuna peace, hatuna amani, vita ndio hiyo. Kuna zingine zinapita wetu, zingine zinaenda mpaka inakuwa vita, inakuwa criminal. Hau kabere kaingi haro cia micii cirahutagia atumia na njira nene, no riu ona athuri marerikana mari ugwati-ini kumana na wagi wa mawira, noguo matirahota gutungata family ciao ta uria maramenyerete. Nao wazee kazi zao ziliisha huko Nairobi ama huko walikuwa wanatafuta, so kurudi nyumbani unapata sasa kuna ule mfurugano, na hiyo inaleta stress. Maafitha ya manyitanire na wabici ya komishona wa kaunti ya Kitui hamwe na atarani niguo guteithiriria athuri na atumia aria makoretwo na ngucanio kugeria gwetha kihonia kia mathina mao. Wakati nilikuja hapa nilikuwa chini sana emotionally, physically, na kitu ya kwanza walinifanyia guiding and counseling, ikaniinua. Kutoka hapo mzee wangu akakuwa summoned na mali tumefikia sasa, niko na hope. Tunafanya vizuri na ofisi ya county commissioner, assistant county commissioner, area chiefs, the DOs wametusaidia sana kusuluhisha hayo maneno na kuleta amani katika hizi familia. Na kuona thina uyu uri icigo-ini nyingi cia bururi, a Kenya marahinyiririo methage uteithio riria mahinyiririka meciria, kuona muthia-ini ciana nicio iratigwo igithinika makiria. Ngiribotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.